Jumbe wa kaunti ya Nyamira humungina Cherusha Momanye igajabolira serikali ekorawa n'omurayi w'ensomo sikegwira Ruto kwendera kubwato kege kabu kya magendero ime yorogongo rwa Busia uko nansi chinsemo cy'omugonjo wode ya kamere bunge ya Kitutu masaba chingaki hagendereria magendero inse yeke kancha kyangafu igakanire serikali kubaikirani abagetutu amagendero ao irusha baigo nigo aganire gesaku ky'omugusi usira serikali asabaigo haralia irahi ugo chiego sekulige kirugo ky'ubu gavana unenchereyemo yogwekirania magendero he kaunti ya Nyamira Mulikito Paul Kapokara n'orubuto rwa senchira yogwekira Yerusha asintunda yende nende nigagendereria nemiruli yaye yo kugendera kubasira abantu asebenyoreme itukulia yero yarenge ntunda yabamenyi be wadi ya Kemera iganyara ko bagusira ebyombe bine ndege welfare Harisange welfare 11 brothers group amona stage ya Kemera boda boda abo bonse benyolera ogusira ku service ya Ngavu. Hii ni mali ya TK, lakini mali ya TK isifanyiwe mchezo, lazima ilindwe vizuri. Yerusha nigagendere ko bagakugikiria biri byagende ko bigokoreka sebenyoreme asase gitira abanenchi kwene kibunango kora bari mirimo wikirano ero gweseka sigirana bigokoriya ubugima wa makiyaje iga. Etugota tutakosemani. Kurante toikomanyenga ekero kwa beiro monto bwate nyomba. You have a responsibility. A responsibility entangani nelinga gukokora mirimo abantu baho baragire. A responsibility ya kabere nelionya kwaiboira abana kwaletira abana ense kuikome kishwa abana baho mbaigotete naende babagirie asensema ya gesiasa Jerusha nigagendera ko bagakoria eira baratwe gendera ko bagagusire serikali yani two term elio agendera ko letera abananchi amabere yentagendera ko bakobole murayi bense ko yenekya unango ikiranira amagendero imeye chinsemo nanene imeyoro ngoriga rwe bunge yabagututu bwa musaba William Ruto nimekuja hapa watu wangu hapa wanataka uendelee kutusaidia. Tuko na barabara hapa inaitwa Motemomwamu Manga ambayo imeongelewa kwa miaka mingi. Tunataka kukuomba Your Excellency kwa sababu saa hii uko na kile kitita ya pesa ambayo ni ya infrastructure unaendelea kufanyia infrastructure the whole country. Tunakuomba sisi kama watoto wako kutoka hapa Kemera Ward usitusahau. Kuna miti mingi hapa ambapo hakuna electricity. Watu wetu wanakaa mahali ambapo hakuna mwangaza. Kuna giza hapa kwetu. Tunataka kukuomba Your Excellency. Mimi nimesimama na wewe na nitaendelea kusimama na wewe na ninakuomba usaidie watu wetu wa Kemera. Hapa watu wanahitaji maendeleo. Yerusha baigoni gagendera ko bagagusinkira na gotabuna no aregeti asekero kyo governor imeye county Nyamira gendo korengana munera atebire nigo ararongeye county aise kwegwa libaga akara kwa Nyamira alia naenda kwa na county tinde ngogo tukolire likwabura na ki billion yetoko tabigwa every year tigo ta billion tigo ta ga iga sito Nyamira aitiro tigo tali botabu boko rusugwa tali para ekarosiri yande tali nyagitari tibwata mariogo tali banyagitari kutwata ikie kebono tukorokerwe kaunti nyamota gatero kwe kaunti kamili une kaunti ya Homa Bay na Abasoroide bwana igane rule kama mama yenu ninaenda kufanya hiyo kazi 2027 nigetambukiro abamenye ko rasinseme chigacho mugonchore meye wade ya Kemera bagendera ko bagotogia na kulira ngamba chikunyaraka bakomusira yentuboigo bali banyoro gusira bahalire ngamba chikunyaraka bagutumike nenge iga wikirano monge nasenge tugwanje tetoro seranchira aeno muyo ito kora bakomo elyo oyo nero munga bwe county twaroro bega utrikanya mono na into sector ya bono tukina bono sector ile ya boda boda ase oborai waito wa boda boda elinde tuchiko bantu okwegendereri necheki una tugukwana bono iga na moroje timu yerega mtura twarobisi yaito igo bono gwetere cheki yo mongi nan kogenda tori tuisaranse gwetero borai waito gwe president yaito Dominic Papu
atwe ebirengererio ebia erinde tunyora obisi noe naekera ogocha gwaitera obisi yaitu kwamana kogenda ase a members. Iyi ripoti rigitaseni kia wanjete kia Getembe kuruga iga asinseme chiga cha Omogonchero wadi ya Kemera ibunga ya Bagitutu wa Masabi ya kaunti Nyamira nchego nkoro kwa Polycarp Okara.